Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag kita ket naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinagan a Fidel. Adinan inlanad, ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Dahiti pakasarita ket napasama kalpasan ti pandemya. Kayat ko apakaadawan iti adal dagiti padak nga amma ti pagtaangan. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Fidel. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Awamatan ti kargat to'y kantina yung Fidel. Aglakla ko kayo pa'y kadi bakit mo aya? Nanang, Nagdinamag dito'y lugar tayo, anabangkrap kayon. Pudno magayam ti damag. uwan nga rod nanang. Sapay dito'y grocery, yung ti umay paggatgatangan dagiti tattao. Kasaluitan, Planwan mi anasaya at kanibagat. Noon niya tirumbang aramidan mi, nanang. ay kat nasaya at ano kasta. Kababain pa ikit din kadagiti tattao. Diyak kayat nga ibagbagada, anabangkrap kamin. Fidel lakay, basaan man da ito yung. Basamon tani. Tartari maanak to'y motor ko. Agkasapulan da iti trabahador dito'y akumpanya. Padasak man ti sumrak dita. Uwan lakay, ibagbagada kat analaka ti sumbrak iti da ito'y akumpanya. Pagaplaya kamin bagat. Barang mahalak, kat makatulong tap numabiyag manan tinegosyo ta. Uwan alakay, anong san? Kasta talaga. Ay, apa ngay. Diyak samutan matarimaan to'y motor ko. Nagadun samot ti perdinan. Kat nabayag mo't ngaminan da ita ang motor mo. Ay, doon dala ko mga min kwarta. Tapno gumatangak iti baro. Pare Fidel! Sigabot gayang pare. Sabali at talaga ti asinsado Adan kotsem. Londay toy. Umay ka na, aglugan kan. Ay ikat, uwan man. Tani, nagadayo no magmagnaak pa yung agawid. Agawit ka ka din. Una pare. Nasapa pay. Ah, Itatala nga kita. Agsat naman pay. ay ikat sika pare. O sige, pangkita tayo tinapintas a paginuman. Jay social mo't basit Pare, jakla kabaalan ti sumrak iti daytoy kapintas a paginuman. Na-promote ang namin. Manila itan ti pagtrabahoak. Takkal a kumpanya pare. Isumat lagayam, anak kaalakan iti baro, kan napintas alugan mo. Katsi ka, kumusta kan? Diyak manan mo pare. Agsasarunumot ti dumdumtang amalas iti biyag ni ngagasawa. Si Kamet. At dayamat malas abiyag. Kinapuno na pare. Naggapuak iti nagaplayak at trabaho. Ket, kumusta ngay? May kamanon ang nagaplayak at trabaho. Saan ka no qualified? Kasta talaga ita pare. Jay tupay kumpanya mi. Di alalain da, kat dagitay nangato ti computer literacy na. Ay, dayta kat nga rutirigat na. Saan ko nga inadal dayta? Tsak, nag-aadalak pa'y iti manu atawain. Ay, lakaya kon pare. Kat may sa pamilyado akon. No kayat mo? Umay kan ideayan ko. Ay, Jack mo't mabalin nga umadayo pare. Kasanong ti pamilyag? Sa bagay. Aginom tangarad. Kakaisuna nagkita tamanen. Payampay lang dahil problema. Unan niya. Agorder ka lang iti kayat mo. Siyak ti makam mo. Sabali at talaga tibigtay man niya. Aywan gayap. Malagip mo ka din ni Geneva? Uwan. J-classmate tayo in high school. Ex-girlfriend mo saan ka di? Papilab lang dahi jay pare. Nangato itantisahad na iti kumpanyang ayan na. Babalin mo nga awagan, tagpatulong ka kenkwana. Ay, padam nga rudan nga asensado. Ited ko kan ka tinumber na. At dakit calling card na kanya. Dumaktakal ti utang talakay.
Jak amon ti aramid kadagiti inaldaw nga umay agsingir. Dayta ita ti parikot. Ay, saan ka man laang anaala kadagiti nagadun akumpanya nagaplayam. Dayta ti nakaro apakadismayak. Anya nga rod ita ti desisyon mo. Sumardeng ka di pay laang dagiti ubing nga ag-eskwela. Saan bakit? Apay nga apagsardangam ida. Ikatawan mo tin maitid ta abalunan da. Kasanon nga ti pagplit-pleti da. Awan pa'y kid din karkarga to'y wallet kon. Puro mo't resibo ti kargan. Sapsapulak nga rod, no nangikak iti calling card jay classmate ko ini. Padasak man nga awagan. Sino nga dayta a classmate mo, lakay? Hello, classmate. Hello, sino daytoy? Ni Fidel daytoy. Malagip na kadipay. Oh, Fidel, kumusta ka? Nasayat mat, tamalagip nakpay. Apay, ayan mo itan. Adak dito'y balay. Adda ka di oras mo? Kayat mo ka di nagkita tan? Ay katuna. Ne, apay ngay. Siyak matlangan timangmangan. Buy-buyain ka pa'y ngamin. Si Kamat, mabain ako nga agisubo. Amon, cute ka talaga. Pati pa nagngal-ngal mo, nag-cute. Mabain na katalagan kan ka, Geneva. Pasensya ka na. Mabisi na kami. Ken, itaak lang nga nakastrak iti kastoy kapintas a restaurant. Sobra ka mat nga agsasao. Di ka man. Ibagbagak lang kan katipod no. Wangayam, agjijim ka kadi. Nagbiskad ti pamagim. Macho. Pangalaak ko mga iti pag-gym ko, si Kamat. Ado ngamin ti bagbagkatek. Amumten, aglaklako kami idi. Kasta ka di? Well, katsika, kumusta kan? As you can see, I'm happily married. Madlaw nga rod. Assistant manager aklaan, Mat. Iso nga rod nga inawagan ka. Kasapulak ti tulong mo. Anya atulong ti kasapulam. Trabaho ko ma. You mean, awan trabaho? Awan nga rod. Amumaten, pamilyado akon. Wan nga ron. Kaya't mo ka diti sumrak ijay kumpanyani? Wan man. Ala anak man nga rod. Uray janitor latan. What? Janitor? Day ta kinataar mo? Ay agtal na ka man, darling. Ibagbagak lang ti pudno. Talagang amin akasapulak ti trabaho. Sige, awagan ka inton bigat. Sigurado ka? Of course. Padasan taman ti agpinarang. Tapay. Diyak man mo. Kasla nga min ad-adda agimwapo ka itatanataangan ka. Kaya't ko naling danday ti rupak. Imbag kan ka tanaka-make up ka. Ay na, nagmayatlat ka dagiti matam. Kasla umis-isam dalat ka. Ala, mangantakit din. Among ka di, noon niya tinagustokan ka idi high school tayo. Dagita matam. Dinak man parang nga nakasta. Darling, don't be shy. Sapay kasta ti awag mo kanyak. Anya nga awag ko kanka. Day tawag mo, darling. Sa anak anaruham. Siyak lang ka di tinangawag kan kay ti darling. I enjoy saying it. Oh, bakit? Apa na kaida ka? Simangpot kagaya man. Adagurigor ko. Ha? Nabara kang agpaiso. Nalpas ka din anangan dagiti ubing. Madamada amang mangan. Kat kunada nga agsakit ka. May imbagan to umutlaang daytoy. Nagtumar ka din iti agas. Diyak pa'y nakagatang iti agas. Apay ngay asaan. Manulaang ti agas di tabuti ka. Awan igatang ko. Inutang kunto pa'y jay bagas kan si daan. Unay mutan ti kastoy abiyag. Kumusta ti panagsinarak yung classmate mo? Barang awagan na to isumati ko na. Sapay ko mangarot na matulungan na ka. Nasingpat ka di day a classmate mo, lakay. Uwan, nasingpat day agayam. Nariga ti biyag tayo ita, lakay.
Iso ano maawat ka man iti trabaho. Say-saya atam, tani. Classmate mo day ta mga alakan ka. Sikat ti personal driver ko. Personal driver mo? Talagaan na irantang agkita ta, Fidel. Tadye personal driver ko. Nag-retire. Kasta ka di. Jakmat kaya ti mga iti sa bali. Si kalatan O anya, mayat kang agbalin a personal driver ko. Apay ki di nasaan? Nakas na, naalakan. Maya ti trabaho ni Fidel ita, nanang. Limok magpahikit din, Wen tay din naudi nagsarita kami kakuna na ama pa nagtrabaho. Classmate na ginangalakan ko na, kas personal driver. Ay, mayat ano kasta? Iso nga damot ay maigatang mi iti kasapulan mi dito'y balay. Barbareng ano inot amay bangon niyo ti negosyo yaw. Wan ananang, day tamo ti plano mi. Ala, ibagam nga anusan na ti trabaho na. Wan nanang. Ha? Umawawag ni Fidel. Mabitla ang nanang. Hello, Lakay. Bakit? Sana ka makaawit ita. Ha? Taapay manon. Agbiyahe kami ngamin kanay boss. Ada seminar na ije Manila. Kasta ka di. Sige, aganad ka. Wen, bakit? Adda dito'y ni nanang. Kaya't mo ka di akasarita. Saanan? Tani, si Mardang kami lang ang nagpagasolina. Mawag agtulangan, no adawaya ka. Sige, bye, bakit? Bye! Anya ngay ti ko nana. Ay, dahito lang tirigat na, nanang. Takanayon nga awan dito'y balay ni Fidel. No sa dino ti papanan di boss na, ijay mo ti ayan na. Tinapatag, ada trabaho na. Iso nga anusam, anak ko. O anya, Fidel? Kasapulan pa'y kaditi pamilyam ti kwartan? Saan pa ma'am? Anya, ma'am. Kunakmat kan ka adinak awagan iti ma'am. Sikat ti bus ko. Apay ki di nasaan? Darling latan ti awag mo kanya. Ha? Saan mo ta mabalin Kasano, dumaamuan di asawam darling ti awag ko kun ka. Jakmut kayat ngagselos. Kinapod nun, Nabayagan ang nagsina kami kinilakay ko. Di nakman angawon iti kasta. Di mo't kunam, happily married ka. Punaklang mata. Wan, adami ng kanya. Kwarta, posisyon, ngam saan anaragsak ti marriage life ko. Jak amo dahi ta apas at tibiyag mo Gaputa saan ko amaikan iti anak. Insinanak nilakay ko. Nagbirok iti sa bali. Isong adtoyak ita. Agmay mesa. Di ka man. Saan mo abagay ti agbalin analiday? Naragsakak no makatulong ak iti padak a tao. Kas kuma iti panang tultulong ko kan ka. Huwag nga rod. Jak amo, no kasano ak nga agyaman kan ka. Thank you classmate. Fidel, mabalin ka din nga ayatan naklaangan. Pasensya ka na. Nakigtutak nga minit imbagam. Ispakalaat ko nga insardang tilugan. Just love me, Fidel. Day tala ang tikid-kid daw akan ka. Amumat. Asaan ko amabalin nga aramidan dayta. Addan pamilya. Amok day ta, Fidel. Isuan ang sakit ang panunutan. Geneva. Amok nga itiuray ka anuman. Jak matagi ko at ilalaki nga ay ayata. Nabanuga ka nagbiyahe. Kat itata day off ko. Kaya't kuman mo ti agina na. Katuan saan mo't amabalin a puro kalatan trabaho. Aywan gayam lakay. Napan ko in-check di balance ta iji bangko. Nag-withdraw ka kuman Nangirwarak. Nga mas dawak. Tanagdakol ti na i-deposit. 50,000? Anya? Kwin-kwintahag di sweldom. Saan mo't akas di kadakol? Amang ano nagkamali dalaan.
Kasarita to di sekretary ti boss ko. Wala kay. Damagam. Ta isublita no nagkamali daman. Mas daw kami. Doa pa nagdakkel di na i-deposit iti account mi, ma'am. Pampanunutag. Amangan no nagkamali kay walaang. Sinurot ko lang tibilin ni ma'am. Ni ma'am? Ni Ma'am Geneva. Anya? Awan ngamin iti makalawas. Nagtour iti Singapore. Kasta ka di. Jack manam mo. Kuna namat nga umakar iti sabali a branch. Anya? Ngam saan ka amadanagan. No kayat mo ti agiste, ni Sir J ti agbalin a boss mo. Nagmayak ti magmag na dito'y parke. No kadwam ti love mo, anya. Di ka man, classmate. Iso na lang. Ta saan ang mabalin nga ag-holding hands ta? Gapot na. Apay nga imakar ka iti sa Bali a branch. Kayat mo ama-amuan no, apay. Gapot ta jak kayat ama sulisog ta iti tunggal maysa. Amok ngamin ano mapasamak day ta. Ado ti masaktan. Ket saan mo akayat ang mapasamak day ta. Geneva. Agyaman iti respeto nga impay mo kanyak, Fidel. Iti ka anuman, saan ka anang gundaway? Siyak laangan ti umadayo. Tapno mailiwliwag ko da ito'y ariknak para kan ka. Saan kami na nakit-kita kini Geneva, Mr. Lonely? Ininot met ang nakarecover kami kinibakit ko itirigat ti biyag mi. Nalasatak ti sulisog, iso anatal nalatta ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Fidel. Fidel pagayam ko, saludo ak, iti kinasaya at mo a tao. Sapay ko ma, taamin nga amma ti pagtaengan, ket agbalinda akasken ka, amabailanda, alabanan ti sulisog. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailinged itinagan a Fidel, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician ken musical scoring, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.